Assam Health Lapen Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Difu Medical College Puamen Kapangda. Kardi Tang Bang Pharo Troxy Ra Trokner Kebra Trok Kayanok Be Lapen No Baby Mar Atawapan Kachikimo. Son Pli Akimang Pen ESDC KSA KNCA Asong Pen Kachisong. Kardom Pini prime time ang Berta Kathanabang Nilisami Vilenrong Parpi Nonarjuik Tha Berta Angton Pen Pini Guwahati PWD Technical Center along Difu Medical College along Boreng Avarsai Kiklem Ponji Aphan Bang Pharuke Thom Technical Staff Lapen Nurse Atumaphan Kiklem Longji Alu Mati Appointment Letter Keron Bangso Appointment Letter Keron Pon Amay along Assam Health Lapen Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Ahin Pen Assam Hills Medical College and Research Institute Pu Amen Ki Irpon na Dibalong Non Ki Difu Medical College Pu Amen Irpon Aputhak Pangdak Pon Bangso Hud Assam Hills Medical College and Research Institute Karbi Anglong Autonomous Council EM Tuliram Ronghang Kachatong Dudalong MP Horan Singh Be EM Khonsing Rongpi EM Omar Singh Tiso EM Madhuria Dikhyal Phukan MAC Richard Togbi, PS Finance Department Government of Assam, Samir Sinha IAS Pen, Danglok Keongdung, Man Kidotum Chetongdun. আৰু মই ভাবিছো যে আপোনালোকে কলেজখন খুব ভাল কৰি গৈ কৰক আৰু গুৱাহাটীত চিকিৎসা কৰি লাভ নাই কাৰণ গুৱাহাটীত মানুহৰ কাৰণে বহুত হস্পিটাল আছে যদি আমি যিটো কাম লৈ এই বৃত্তিটোত আহিছো তাত কোট চিকিৎসা কৰিব লাগে যত মানুহে চিকিৎসাৰ পোহৰ পোৱা নাই আজি ডিফুত মেডিকেল কলেজ হোৱাৰ লগে লগে ডিফুৰ গোটেই জিলাখনত ভাল কৰি ডিস্ট্ৰিক্ট হস্পিটালখনো আমি চলাব পৰা নাছিলো আজি এখন মেডিকেল কলেজ হোৱাৰ লগে লগে হসাকৈ মানুহে তাত ট্ৰিটমেন্ট পাব মানুহক প্ৰয়োজনৰ কাম এটা আমি কৰিছো এনেকুৱা এটা আমাৰ মনত ধাৰণা হ'ব সেইকাৰণে মই ভাবো যে আমি ডিফুত গলে আমাৰ মনটো ভাল হ'ব ভাল লাগিব আৰু ডিফুৰ কাৰণে আমি কিছুমান স্পেশাল কিছুমান কথাও চিন্তা কৰি আছো যে ল'ৰা ছোৱালী সকলক আৰু কেনেকৈ আমি সুবিধা দিব পাৰো সময়ত সেইবিলাক আপোনালোকে গম পাব আমি আপোনালোকক জনাম বেলেগৰ কাৰণে 21 চন আমাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰথম দিনটোৱে গতিকে আমি চাব লাগিব যে আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিয়ম নীতিবিলাক যে দুটি পৰিয়াল সুখী পৰিয়াল এইবিলাক আমি যাতে নিয়ম নীতি আমি মানি চলো এইখিনি আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিলো পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি আমি যিমান পাৰো মই জানাত মোৰ বিবেকেদি আমি চাকৰি 100% নিয়মত দিছো কাৰোৰ পৰা কোনো টকা পইচা একো হোৱা নাই কোনবাই যদি ভুলতে দালাল তালালক দিছে পইচা ঘূৰাই ল'ব কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে যি পাইছে নিয়মৰ ভিত্তিত পাইছে কাৰো ৰিকমেন্ডেশনৰ ভিত্তিত পোৱা নাই Difu Pen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live Difu Joysing Doloy Tirang Auditorium Hall Awai Kang Arlo Karbi K Atirim Chikimu Amai Tihek Pen KKTCA Ahin Pen Chepatir Piponsi Karbi K Atirim Kangduk Ajaimek Kedeng Pirthe Achithe Kidotik Aporahut Mate Kerengtik Aporahut Khailong Ri Longpat Lamet Lamchong Lapen Jutang Jubat Anparta Kaprek Kaprek Karbi Khailong Ri Aparman Thedung Ale Kiduasai Kiklem Kidam Kachipaduk Angthek Kachibitikang Anokbe Lapen Nokbe Pimar Atumaphan Kachikimu Mate Karbi Khay Atirim Kangduk Ajaimek Tengponlo Karbi Khay Atirim Chikimu Amai Patir PC Kedeng Labangso Ajay Meklake Diporong Supi Joysing Doloy Auditorium Hall Awai Kang Arlosi Deng Ponlo Ada Papor KKTCA Tunmaipu Pidili Arideng Pen Lama Intul Ponsi Asona Sona Jaimek Deng Pon Jaimek Kedeng Pon Atengke Kurupi Pai Bhaktitam Ahin Pensi Tirim Akarjong Kikur Lapen Ingduk Ponlo Lasopi Tirim Kangduk along Akeng Rialong Chinglum Pet Pen Kay Atirim Kangduk Lapen Kachikimu Amilor Kai Ponlo Lasolong Atirim Thak Repsi Karbi Anglong Autonomous Council Atirim along ke Iambarim Bidya Singrong Pi Ahin Pensi Milor Kai Pen Ingduk Ponlo Lason Thak Thaksi Karbi Richo KLA KCS Karbia Dorbar KSA UPDS KLNLF
Karbi Honsiri Jakas pen danglok kiong dung hampang asong jabang atum chetong dunsi milur kai pen kangduk padupon Bangso along KLNLF may pu pidili pen kaning jepon ke Karjong Harji Kipang Thirapan Lapenci Kurusan Karji Gapido Wen Kurusan Atum Mangcetong Dunsin Pini Kurusan Cingumamai KKCA Waham Hang Cingupang Sinang Pini Mangcetong Dun Dasi Nan Teram Monpong Kurusan Hampang Pen Bongcin Mongpropen Karjong Harji Chomreng Me Chomrong Su Kidedun Pen Itu Mopang Putok Temple Henti Kapilong Giapan Lahai Cudiri Cudinglang Pen Mongprong Pong Cilipensi Kaya Farman, Longria Farman, Lameda Farman, Chutanga Farman, Lapen, Unportame, Break Jump, Kaya Pan Kasing Hona Joini, Kaya Longria Pan Kasing Hona Joini Salangtun, Apran Namlo, Lamang Sok, Apran Kita, Potong Lamasar Basar Hedi Ketri Kiri Chomar Anak Kumar Jomini Lapini Cipu Ciru Lingkang Sampai Dohan, Akli Ini Akli Sapi Sini tu Bukit Hokok, Labang Sok, Eksu Yang Mencenglo Kupu Kupen Yodepo Dodepi Momocin Momompo Katuka Visi Kami Ini tu lah Hormon Lang Ardinan Otopen Arina Pen Kutron Hirjuni Hang Katuka Visi Kami Pu Mukrang Rasinja Lapen Alam Haru Katuka Alam Haru Pen Pen Alang itu Dari Pen Motor Pen Hilen Pen Kaman Pen Chong Pen No Pen Jam Sudah Hei Kaman Pen Kacesong Sehat Labang Sojai Mek Kedengalong Kaprek Kaprek Adhorom Akuru Atum Chetong Dunsi Karbi Khe Atirim Akarjong Kapangtir Kapaklar Lapen Khe Aphan Atirim Ahirjuni Kehang Padolo Dipu Pen Camera Person Rosan Hanse Pen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live Dilai Police Station Angkang Arlo Pinianar lo porphai isimalom pistol hini hele bong thom lapen pistol amu kereng long pen pen bang hini UPRF okchum pran asong kachingnang Dilai Police Station Angkang Numjang Arong Along Risim pen pen bang hini UPRF klem bang aphan raikom sai khiatum kineblong Birta kelong dona tengki risim pen pen bang hini UPRF klem bang atum rong rup arlo karting bung po birta longsi dilai khat khati police lapen 20 BN CRPF atum chelangsi Qatar libdam ahut pau hegra pen sejin hokip u bang hini UPRF klem bang aphan neplong lo alang lit atum aphan kinep ahut arideng pen pistol hini hele bong thom pistol amu kereng mutroksi longbon lo Jongdame Karbi Anglong District Arlo PDC Kepen DNLA Atumaphan Police Apen Armu Okso Atum Qatar Dip Asai Kapasik Aporahut Nona Kimi Klempar Asong UPRF Banghini Klempang Aphan Keneplong Ke Klempar Asong Nangke Bat Ason Dokoglo Dipu Pen Sarjip Qatar Karbi Anglong Live Dipu Samson Singh Ingti Memorial Park Achataya Long Non Kacharibom BJP Sarkar Atum Kichupang Lema Puthak Autonomous State Demand Committee Karbi Student Association Lapen Karbi Nimso Chingthur Asong Ahinpen Kachesong Asai Keteng Bangso Kachesong Pon Hoja Semet Pen Sompli Aputhak Akemang Pensi Bangso Kachesong Padopon Lo Kachesong Ponahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Barim Jobson Bay Minister Barim Holiram Terang Sanjay Kiling Pen Danglok ASDC KSA Lapen KNCA Klembang Pubang Pietum Chetong Din Kachesong Ponahut Karbi Anglong Autonomous Council Along Kechupang Lim Aputhak CBI Tarlip Nanji Autonomy Ajakong Kepabok Ington Nanji Pupen Danglok Son Pli Ason Kachesong Ahut Hang Tarampon Lapuson Aporahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Barim Kaning Jepon Atengke Autonomous Hill District kali
Laki General District Intelligence Sarkar Laswa ang denga pang kile. Rasa asal Jenlo tu ada. pulotan sa BJP sarkar bangga selang ini bagi contoh lagi UCC bangga kan Jenlo. ara tu Aniwan si Kongres mana Bingo khay pa. Kar bidadro bingo khay pa. Mengke di mohon sudah itu puluh. Iwir ka jik Kita pa. hai Kongres Kisu bang nang konbom wanbom. Itu puluh masih. Teklong lo se. Nakadong wala. BJP na choker. Kongres hai hai. Tradak Menang ara tu bangga dah sebenarnya. Kalia hormudang nang Jadi memang pulau ke. na penke da corruption na ठीक नहीं बोला अब दे सबका साथ Lason si ka Charlie ahin ka paprang dunang Jipura, Karbi Anglong ang kangalong ablok tin along model school, kikim pon Japan, Krol, Krisi atangka setami pachon pon tanglo, setami ang model school abang ki ihum ta tekpon long le, upen danglong. Karbi Anglong Autonomous Council along ki ongdum asai kam along kechupang lima putat ASDC pajithang chunbang Daniel Tiron pen pang dakpon. Di Pupen Rosan Hanse, Karbi Anglong Live. Pidi prime time aberta bangke lepan sikang ton iglong demit thakme kardom.